Mnanisikia? Uyu muhungu mubona uyu nguyu ni n'umuzarendo twafashe. Uranyumva? Ni n'umuzarendo twafashe. Uyu twaramufashe. Yanze kwiripotinga, turamwifatira, tumusanga mu baturage. Muri make tugufashe tubona yuko ibikugenza ari ukugira n'abo baturage bacu. Abaturage bapfa uriya dushatse twabagushyira ku mutwe bose. Mnanisikia? Wanyura hagana witwa uzanire mukora. Bo Biranguboye! Biranguboye! Muri mwese nindutanzi. Barakuzi muvugisha ukuri. Eske uzi vaze wa muntu ninde? Ubishe vaze. Niba ari colonel vaze. Rutamuzi. Karibu. Ni wewe. Karibu. Kongoni sawa. Na sisi wenyewe. Kongoni sawa. Na sisi wenyewe. Haina shida. S'il vous plaît, DJ, s'il vous plaît. Rimwe kabiri gatatu. Ntabwo bigiyemo neza. Rimwe kabiri gatatu. Asante sana. Kiriga mjambo. Watoto wa Kiriga mjambo. Mnakomeye? Makuru y'imisi. Narime kumbuye cyane. Hano ubwo mperuka hari abantu bake. Ariko ndabona uyu munsi biyongera. Abo tuziranye cya gihe ubwo nazaga hanga bagire bake. Kumbe turaziranye. Ariko icyo gihe nzangaha mvuga ngo mwari bake, ibintu byari bibi, intambara zari nyinshi, umwanzi ari hafi, ariko kuri uyu munsi ndabona abaturage bameze neza. M23 muraba M23 bukuri ku buryo mwarahira ngo ku izina ry'Imana, muvuga ngo ku izina ry'Imana muri bo niba muri bo mumanika amaboko cyane. Abinyuma nabo n'aba M23 harimo abo nabonye batari aba M23 bagiye bake. Muzamura ibiganza byanyu tubirebe, noneho mubigire gutya. Abanyamakuru muonyeshe, mfikishe pale kamera zenu, sawa? Hii mikono inaonyesha wazalendo kuwa nikomera amashyi menshi cyane. M23 nyawe nuko ugomba kuba ukunda abaturage, guharanira inyungu z'abaturage muri rusange. Uwo ni M23 nyawe. Ariko mwakonje? Murakonje? Nsinjya mbonana n'abantu bafite imbeho, nta n'imvura yaguye tugomba gushyuha. Sibyo vile? Reka mbaze mbereka abantu twazanye nabo mbere yuko ngira icyo mvuga. Tubanze dushaka ukuntu dushyuha. Sibyo? Hari udafite amaguru? Nuwaje n'akagare yanaririmba cyangwa agakoma amashyi. Sawa? Ariko bafite amaguru tuyakoresha.
kuyakoresha. M23 we abibonye hano turi kumwe na administrateur adjoint wa territoire ya Masisi. Mwarimu muzi administrateur wungirije wa territoire ya Masisi, wanamuita Simwerai Banyene Jonas, anaweza simama awasalimie. Kinigi oye! Kinigi oye! Nasema mnijue kweli? Ngona mranzi? Hatukuwa hapa na administrateur hapa tunaongea na nyinyi hapa. Hawa walikuwa hawako. Walikuwa hawako. Sawa, tunawafurahi kuwaona kupla ya territoire, kupanga kazi zote. Hatutafanyaka miezi na tufie Kinigi kwetu hapa. Tunaelewana bien? Kazi tuko nayo territoire ya Masisi, tunataka Rubaya ikuwe commune rurale. Sawa? Na sasa commune ikikuwa Rubaya, Kinigi ikuwe cité civile. Wananipenda ni manani? Sasa mwenye condition juu ikuwe cité na lomba vitu ngapi? Vitu ambayo amesema ifo tupate barabara mzuri, sawa? Ifo tujenge manyumba za mzuri, na na manyumba ambayo wanageuza zinakuwa za materio. Si ni vile? Na ya tatu, kabila zote zikuwe hapa Kinigi. Ile ndio condition juu ikuwe cité, sawa? Ndio tayari na sio watie mikono hivi kwa amesema kiongozi wangu Mzee Rutebuka, mie ni Simwerai Banyene Jonas, nilikuwa president wa Rubyiruko rune uno baravu barakwiye mu rubyiruko nani administrateur wa jeunesse bakomera mu 23 mars menshi cyane. Sasa tunashukuru tuko pamoja. Mwiko na message ya mzuri ya kabambi sana ni Emmanuel administrateur pamoja nasi. Si vile? Mumshangilie tena kwa fia bien sana hiyo. Wajene tuje washangilie kwanza administrateur, wajene tu. Wajene wote. Merci beaucoup. Tugendanye n'igihe. Uriya imisozi arayizamuka hamanuka akagenda ntabwo atinya ijoro kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemuke. M23 turi kumwe na nyakubahwa undi mwami muramuzi asoge hapa mbere bamwita mwami Bigembe. Ibyo zina Bigembe ninde wavutse ataryumva? Bamuzi ko umusaza yarabyanze bamwita mwami Bigembe. Reka aze mwami Bigembe turi ku nkiko, mwami wa secteur Katoyi. Merci papa administrateur. Wa baba wa mama wa kaka na wasichana wa Kinigi, mjambo? Shalom shalom. Kumazina banyita mwami Bigembe, turi ku nkiko matabaro wa Kizimana. Abanya Kinigi twongeye kubishimira no kubasumutsa ndagira nanjye mwakiri ntasho zayo. Abanya Kinigi murakoze cyane, murakoze. Kinigi numva natubanye namwe kandi muturaba abanya Kinigi muko Kinigi mwe hajwa mwami Bigembe. Abazi bashira hejuru turebe, abazi mwami Bigembe Kinigi mumuze kwa nijua Mungu awabariki. Kama mnaona hapa mimi ni kiongozi wa serikali ya Katoyi, lakini kwa muda huu nimeweza kumshirikisha shefu wangu mheshimiwa administrateur territoire de Masisi, vile kumshirikisha mwami wetu Mpeto, kumshirikisha kwa njia ya maendeleo sawa vile wameanza kuambia. Ya tatu ni kumshirikisha kwa njia ya kuwafanya mtu mmoja. Ya nne kumshirikisha kwa ile kitu ya kuepuka makabila. Haleluya. Mimi kama niko hapa ninafurahi zaidi kama administrateur anafika hapa na mwami Kalinda anafika hapa, mwami Mteto anafika hapa, ni kusema tunatarajia kesho kutwa mtono kwa hapa
kuchochea wakubwa hawa katika eneo ya wapi? Ya Katoi. Eske mwami anaweza kurushisha maendeleo naenda Katoi bila kupita Kinigi? Ni wanane ambao watanisindikiza pamoja na administrateur kusudi maendeleo ifike Kinigi na kesho ya Katoi? Ni wanane ambao watatusindikiza kurudisha usalama wa kukamilika, amani na kujenga taifa moja bila ubaguzi? Ni wanani wenye wanaweza kusaidia kupigia administrateur mikono ambaye anapiganisha hii message? FARDC z'ubwoko ubu bubiri abo nibo dukorana nabo, dufite na polisi z'ubwoko bubiri. Tugira umuzarendo wizanye, umuzarendo wizanye kavuga ngo ndewe ndarambiwe mbivuyemo, n'ubu yageze iwacu nta kibazo afite. Murimo kunyumva? Ubu yageze iwacu nta kibazo dufitanye nawe, turamushimira tukamwakira neza, agahitamo ibintu bibiri. Ahitamo kuza agakora igisirikare cyiza bifitiye inyungu abaturage, cyangwa se akavuga ngo njyewe ntabwo nyibishaka, ndashaka gutaha. Ibyo tukabimuha, murabyumva? Agataha mu buryo buzwi. Tukagira baza umuzarendo wundi wa kabiri, bwa bwoko bundi bwa kabiri navugaga, umuzarendo wafashwe. Iyo tugufashe utaraje tukagusanga uri mu baturage bacu, uri mu kwihishahisha, cyangwa se tukagufatira iriya ku rugamba, uri mu kuturwanya, ntabwo tubakira kimwe. Unabisikia? Umuzarendo wizanye nta kibazo afite, ahitamo gukorera icyama nk'umusirikare akajya ku mafunzo, cyangwa se akavuga ngo nta gisirikare nshaka, agasezererwa agataha mu buryo buzwi. Ariko iyo tugusanze mu baturage bacu, ikiba kikubesheje hariya twarwaye ayo mahirwe, ufite intego zawe, ufite ibikugenza. Ibikugenza no kwica abaturage, ibikugenza no kwiba abaturage. Mwanisikia? Uyu muhungu mubona uyu nguyu ni n'umuzarendo twafashe. Uranyumva? Ni n'umuzarendo twafashe. Uyu twaramufashe, yanze kwiripotinga, turamwifatira tumusanga mu baturage. Muri make tugufashe tubona yuko ibikugenza ari ukugirira n'abo abaturage bacu. Abaturage bapfa, buriya dushatse twabagushyira ku mutwe bose. Mwanisikia? Wanyura hagana witwaje? Musanire witwa. Bo. Iranguboye! Iranguboye! Muri mwese nindutanzi. Barakuzi? Muvugisha ukuri. Eske uzi Vaze wa muntu ninde? Ubishe Vaze. Niba ari Colonel Vaze. Rutamuzi? Muramuzi? Yebanyita Justin muhawe n'Imana. Umuzarendo. Nakorana na Kibua. Kibua ni tutamuzi. Tazi Kibua, uwagomboye Kadebe bamwitaga ni Kibua, ni tutamuzi. Kumuseka ariko nta n'ibyishimo, ni byiza cyane. Njye bayita Justin chief escort wa Kibua, kanja gukorana Kinanguvu oye! Kinanguvu ndakibuze. Modokari ni ubuntu. Yewe mvuka mu Rubaye, umunyarubaye ariko ngomoka igicanga njo kwetu kwa Erasto niyo ngomoka. Utakura Kinanguvu ninde? Modokari ni z'ubuntu, nta n'ikibazo muze mwisange, nta kibazo. Embe turoye uyu muhungu rero
uyu muhungu arimo arababwira ngo M23 nta kibazo, ariko M23 ari ikibazo kuri we. Muranyumva? Uyu muhungu amakuru ufite ni uko uyu muhungu bamwifashije, yafashwe n'abasirikare bacu, yafashwe n'abaturage bacu, yanze kwipotinga baramufata. Si muri babandi nababwiye babiri, ntabwo yizanye, yarafashwe. None arimo aravuga ko M23 we ngo kinagufa. M23 yagufashe, uri ufashwe n'abaturage, ufashwe na M23. Mbona aba M23 siko bimeze ra? Siko biri? Ngo rero uyu nguyu turajya kumufunga. Murabyumva? Tugiye kumufunga kuko yanze kwiripotinga. Yanze kwiripotinga, tumusanga mu baturage, abaturage ubwabo baramufata. Yabanaga n'abaturage, ari mu gukora ibibi mu baturage, ari igisambo. Muranyumva neza? Ahise akonje. M23 tumufunge? Oya, none se murashaka murekere Kinigi murebe ibyo bakorera? Ngiye kumurekura murekere hano Kinigi mujyane. Tugiye kujya mu matora. Abashaka ko tumufunga bagire bake. Namubonye hariya. Abashaka ko murekera hano Kinigi bagire bake. Bose murashaka ko mukoresha, mwanze ko mufunga, mwanze ko mubasigira, murashaka muri iki? Mubasigira hano, musigana M23 kumusiga ntacyo bidutwaye, gukora n'icyo yanakora. Murabyumva? Uyu nguyu imbaraga ze zirutwa n'iza nyuma. Imbaraga ajya akoresha azikoresha nijoro yihishe. Muranyumva neza? Arihisha akaza agakora ibibi bakica akagera gute? Rero reka mubasigire namwe muhangane nabo. Njye kumufunga? Njye kumwigisha? Mwigishe ubusura bwo azadukorera cyangwa azaducika ajya kwiza? Kandi yaje kwizana. Abashaka ko tumujyana akajya kwiga bagere bake. Ajya kuturwanira. M23 icyo abaturage bacu bemeye, muranyumva? Icyo abaturage bacu bemeye, abaturage bacu turabubaha, turabakunda nibo dukorera. Icyo bemeye kirahinduka. Twebwe nk'abayobozi abameze gutya turabafunga. Murabyumva? Turabibahanira kuko tuba twarabafashe bari mu gukora ibibi, ariko kuko abamusaba imbabazi bagera bake. Musabye imbabazi, reka mubabarire yigumira. M23 sawa, uyu nawe ni umwana wacu. Muranyumva? Umwana wacu. Izi ni imbaraga z'igihugu cya Kongo. Uyu nawe ushobora gusanga afite umuryango. Ufite umugore? Afite abana bangahe? 4. Afite abana 4, afite umugore. Uyu ni tumufata tukamufunga, kuvuga yuko turakomeza guhangayitsa abaturage bacu. M23 nanjye ndamubabariye. Dushingire ubuzapenzi administrateur wetu. Ndamubabariye, nagenda ajye kwiga, ajyane n'aba bana bandi, sibyo? Beti ntumugire ngo ntiyaduye, iyo yageze iwacu aba yahindutse, kuko nta muntu wageze iwacu ushobora kubavuga asubire inyuma.